Wagi wa umenyo na motaro makinyaniru kuri aciari ni mamwe ma maundu maria makoretwo magicungiriria ciana iri thi wa miaka 10 kugumirwo ni murimu wa kibaba gutekumenyeka. Wagi wa dawa thibitari-ini cia muingi naguo gakorwo uri muhinga munene kuri arwaru a murimu uyu, kuona ti arwaru aingi mahotaga kurumaniriria unyui wacio kumana na thogora wa iguru wa dawa. Kuringana na murigitani wa ciana Ndagitari Maureen Njoroge, namba ya arwaru a murimu wa kibaba ni yambiriirie kwambatira kaunti-ini ya Kiambu, akiuga ni hari bata aciari gutwara ciana thibitari niguo mathorimwo ithenya-ini ria kumahitha riria mamenyeka ni agumire. Kuna watoto ambao tutawaanzisha madawa ya kifafa na wataendelea hata bila kuhitaji madawa haya, bila madawa na bila hata kukuwa na huu ugonjwa wa kifafa. Tupeangwe tu hizi dawa tu bure ama ikuange na subsidized price na pia tukuange na tukienda kuwapeleka clinic tusiulipange. Kuri mithembena ya murimu wa kibaba na kuringana na murigitani, imwe cia dalili ni ikoragwo ikihitha na ni hinya muciari akorwo agitaukirwo ati mwana wake ari na thina, ihoya rigikio kuri aciari gwitikira ciana ikorwo igithurimwo niguo kuhuthia mirigitire yaguo. Inaweza pia kuja kwa kuzuba, mtoto mwenye anazuba kwa darasa alafu anapoteza fahamu. Inaweza pia kujionyesha kwa kusongesha mkono peke yake. Inaweza kujionyesha pia kwa kuanguka. Njoroge aritie hindi ya uthurimi wa murimu uyu uria uratwarithagirio na mbere mwena wa Ngegu, kaunti-ini ya Kiambu, kuria hinyiriirie aciari mari na ciana igumirwo ni thina uyu kumaheaga uteithio ria marabatara gutari na muthutukanio. Kupata madawa haya kwa hospitali za government, then tutaweza wazazi wataweza kununua madawa haya kwa bei yenye iko nafuu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.